Ütüöken күнүнен сақабыт сирин жоно сергете. Бес ыя үрүң айы тойон ыя үмүтүнен, самаан сайыммыт салаллан келбитинен, күөкке үктемиппитинен. Арчы жете духовной культура кийне, бес ыйынагы үлетин барылын билихиннерербитин көңүлле. Бүтүн андойдутагы күрестер кыйылага, лауреата, күн жоно фольклор коллективын салаячыта Евдокия Павлова далбар кылыхак, бес ыйын үс күнүттен сагалаан 17 күнүгер диери үрүн тунак ыгактар чугахабыттарынан сака норотун ырыытыгар, тоюгар, ауакайгар, комугутардыга, сөптөк таба тыыныны тутухан тыыны арастаргар, доргону сөптөктүк тахаран эт каан элчиллилере, ис тургу бөгөргөтүү, доргонунан ырастаны анал мастер-класстаргар өңөрар. Бес ыйын 4-5 күннергер талаанна кудугуннюк, сака республикатын культуратын туйгуна, Нюргуяна Никифорова оюна, карыскал живопихинан картынаны ургуйдурга мастер-классыгар өңөрар. Бес ыйын 6-7-9 күннергер самаан сайын алгыста кырыта анал аксия тирәһиннере ытыллыктара. Бес ыйын 10 күнүгер 12 частан Арчы жете YouTube каналга үйнәйі тухата күннәгі олықпутугар анал берини көрөргүтүгер өңірабыд. Бес ыйын 12 күнүгер 12 часка Арчы жете конкурс телеграм каналга модун арасыйы күнүгер ыйдыктарга коруй ытылды. Бес ыйын сүрбе 5, сүрбе 6 күннеригер, 7 нөмердәк тойук тоғойо комус кырдала түхүлгеға, арасыяға народтар культураларын нәхилестібетін сылыгар, жокускай куарат төріттеміте сүйіз тоғын сылыгар, тоймады ыхыға сүрбе 5 сылыгаранан, народ усуран айымнетігар, тойукка народ ырытыгар, чабырғаққа, етенне олонқоға, комуска, народ инструменттаргар оңяғынға, Усуран ағыға осторияттарған Аллах күрестер ытыллықтара. Күрес балығыняларын сихили Арчы жете конкурс телеграм каналга білсергетігер өңірабыд. Қас неделі айы алғыз серін томын ыттарыға саяпқанан үлелибет. Білсер нөмергет 32-13 сүрбеуіз. Бес ыйын 10 күнігер куяр сетімен нөңе. Алгы суйбан сүбетін Арчы жете YouTube каналга көрөргүтүгер өңірабыд. Ыытыллар тәрәһіннері сехили Арчы жете уанна Арчы жете конкурс телеграм каналга куяр сетимигер билсин. Бука барыгытын тәрәһіннер битигер көқтәқтік кыттын ден өңірабыд. Айыгыккыт аргыстастын, ейексиккит әңердестін, жаллақ болын, доробай болын.